Difuta Guwahati rong supiason talo ke manji cingkrak daglo. Difu rong supia long Prime Minister Awas Yojana Urban Ahem apan men kachithap alo keron kecheng. Kardom Nilikar bibirta thanbal samissionaries rohangpi non arjikta birtang ton pen Difu rong supia long ta tuning pen Guwahati rong supia son langkete pangchenglo kiram tanganing kan priya chiklo meklik lap pen Difu rong supi along langkete ke wang ajok penang an hemrit kulat ahormu hei hui thangbak be nahok nang ulo. Guwahati rong supi anir nagar along langkang long vera son Difu rong supi along ta tuning pen langkete ke wang pangcheng tanglo arvia lang kilia hor kadure lang roi lang jeng bithe bitha hemrit ke kim theba jok Difu rong supi non ke Guwahati anil nagar ason man tanglo lang roi along le kang right et ajok pining an ke Difu town committee atikup Difu golf boys higher secondary school patua club hai hu edim anta langle te langat hai avelo apor ke do hot lang roi lang jeng along le kaching right thap atuma phan direct rate pulote mokewang jrd an ke Difu rong supi pen lang arong supi manji pusi rong supi ame karatum pen ningje pon renti Difu rong supi along the Prime Minister Awas Yojana PMAY ahem kikim jia pancha concrete roxy arni pen men kachithap alo mate form keron pangcheng pon popusi Difu Town Committee Executive Engineer pen pachini pon Difu Town Committee along pangrum pet ward Kepdo ward tin along PMAY urban ahem rong supi ame karapan kipi pon jia pan Difu Town Committee pen to ward pon tanglo PMAY urban ahem apan men kachithap arni ja concrete truck arni pencha khong inquira truck arni an town committee sai hemalong apor arni patik pon tanglo puta town committee asai pu pen pherangke aphan than pachini pon thu Difu police station angkang ja khong ni phai crate truck arni adapor phai truck apor malom Galaxy Cinema Hall along inut abang phuame thang apran kok that GPC apran chi and that pusi cut news channel pherangke pen birta nang pali Jakong ni pai kretrok arni ada por pai trok apor malom Difu Galaxy Cinema Hall along inodabang pukok hat chepi pen apranch ended birta kelong do natengke Galaxy Cinema Hall along acho komaramen Mongol kropusi pang theklo police atumati malong an pali damsi postmortem asai apan Difu Civil Hospital long an pontanglo bangso birta ke to apor hot an ke kopiat hisi apran kachi enma ang to nalam long pon pilang non malom so apor phan dihina parman birtamo ington pon exinang Cut News Channel ay hinpanang itong hanang pila at Presto The Talent Show. The Artist, Carbit traditional attire and its innovation. Jong sinang itong labangso asyo long interested lote ladak screen long kipi anambara long nang itong humri ignon.
Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dashwini classes Nogao 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. 1 year engineering and medical coaching will start from 20th of June up to 5th July. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihina Mopi Putot Birtalong, Wang Tulo. Jakoni Paikre Po Arni Bokolia Patu Aklama Longta Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangapan, Karchuamai Kapadupon. Langper constituency long Lang Somipi Block Mondor Committee BJP Atumpen, Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hanglapen, Local MEC Ram Singh Timung Apan Karchupon, Lavangso Karchupon Amailong Dipu MLA, Sumrong Hang MEC Mongol Singh Timung, Dorsing Rong Hang Lapen Amar Singh Tiso Pendanglok Pinangan Kitigiding Atum Chetong Dun. Eastern Forest Range Bogasan Division Angkang Kuligao along Aron Re Akoila Kipang Som. Kiramtang Chiklo John Plipo Aprang Malompen Lok Kuligao Irrigation Alangteng Adung along truck hum Inkoi Anbak Longleki Igmate Koila Aron Re Pen Kipang Som Radatum Teglong Prong Lo. La Soteng Sipini Kat News Perangke Pen Adim Humri Damsi Tekpon Long. Karbi Anglong Arlo Nahokta Koila Kipur Ahukum Tote Sidala So Akoila Kona
Kupuson pensila dak puan ke ong akoy la ke pangsom long pop ma la sigrada tum manghulo lapen Kuligang Forest Beat Office asahe madung headle la puan akoy la ke pangsom long pop ma la damathamini alam lapen ingnam rai ko matum pini arni anta kupuson si ke thek pon long le det loma ma te theklon penta ke theklong le ason si ka che krong ma la so alam ta rada tum ingnam rai ko matuma phan karju pado Nasi Bogozan Ingnam Rai ko matumpen laso adim pumri dampen kedo ana koila chipari deng ponjiapan pachini Kuligang long pini nitum dak thek ponlong lake dak try homing koi sosi aronre koila kanghu miltum thek ponlong nasi pini ani anta lapuson penang ajir giting pen dak kipui pensi padolo bons tame Bogozan Forest atum kupuson niom tong pini ani anta ke thek ponlong le dene la pongsu Panghumeme alam la, kasi ini labangsu kat news channel lahin pen, ay tumhan paklang pon lo, jela hai kupuson si ki claim long ma kumatum si ki claim ma lapen kupiet he si daki bui berma, asubuta kelang tali fansi apu kudo tumhan channel lo, bukan pen nili anon terang kat news. Birta bangkela pon sikang tonik lo, langi bom thakat news channel, tumi thakmi kurang tu.